Ebi byona bagambirwe nyuma bazyo ahambaga zishomereri ubwo munyishengero kaza Anet Katsime mugisha mugore abiratwire y'obushaho 30 bwa seminti hamwe na nesente zo kutandaze bina aho abeje bari kushomera batyo kubashikireyo bagwerwa kagwe bwa nyuma yo kushanga ngo amabate njora negwa nkaheru kandi n'obushitamiro tuboroho benshi tusasa mununga ushanga abana basifisa n'ubwire kuza kumara n'ibindi kuba kuza kutwereza abashomesa itwitwa abamashomero gari yagitweta genyimagwe bato abantu abari mbazo mu retirement age aba baremerwe abatamirwe ngo ndetse atanagambaho aba baremerwe abatamirwe ababombwe n'ababo abo kubanza bakabaheza za suspensions bakaza district bakamara umwaka gona ushanga n'ubu kugira bata bakutsindikira. Omuhwezi wa RDC abwa district ya Bushenyi Rosemary Atwire asimira abazira habwo kwekwataramo atiyo nukwe kubashaba obutachwa government enteje ngo habwo kubetandekere kubakora government atire hweje nimwe mwakoraho classes ibiri honorable ya leta simint twakora hwibiri mpora kase munyongoro rwankahi nyandagaruka kusima government abamwe batongana ngo abashomesa tubariyo konka turista government ine habashomesa mushanje. Umunyishengero kaza Anet Mugisha arabwira abashomesa barkurya sente za government rero bakaza kujujumisa abo kugwisa abana kandi buri mwejiwe cya mushanje muhire bitabo bina ebyo kuhandikamo. Tia toine schemes of work toine lessons plan toine work plan to oryaho abana no gwisa class egize nijo nayo gitaho gugwisa ize nijo ngenu ihanga ryono ryita no tekwa kureba there must be value for money. Ryamuhunga primary school no rumwe aha mashomera gatine byombe ko barukumara outshangira beje no bashitama n'intanda zabo mu vina kandi burwa katano no kumara samasha aha hata siminti njire kandi abantu bakigira amasha ngo kutwe tukora tukamara classes na uranagira mo kwerarikira tabana bitu batakafu no buzubu so amashomero minja kutwe manifesto n'amashomera gatari kwebasa kandi ari shomero ninke rya 30 hindu kugambira agunata yayire ningahereza siminti kandi ngaheza ne sente Nintu ari umugisha go kusima honorable MP Anet Mugisha ofire yo kureba ngunitwe umbaru kutekaho yatekaho yaturetera siminti 30 ngo kutubire ntubonabona ntumara umwaka guhwire ishomereri ribireri nabeje 32 mu idara rya kabiri rero abandi umurya kashatu konka abashomesa bona tabarukorara hishomero ahubwo butajera amaju ekijemeseri z'abazire okutandika kwihaya abana babo kandi ubwa hatasigire yabeji 2014 ahabeji 327 ababiri bari umwaka guhwire amakuru agagasha kwa Mayiko Atwachiri.